बाक्सा तामुलपुर नाग्रिजुलि डांगर गावनि उदय बरमनआ थांनाय 23 एप्रिलनिफ्रायनो बहाबा गोमानानै दं। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि समावनो सोरबा लोगोजों अदालगुरि फारसे थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन उदय बरमनआ। नाथाय सानथामनि उनाव गावनि फनजों न'आव फन खालामना आं शिबसागरावसो दं होनना खिन्था हरफिनदोंमोन उदय बरमनआ। बै सानखालि फन खालामखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम खनसेबो फन हरफिनाखै आरो दा उदय बरमननि फना सुइच अफ जानानै दं। दिनैसिम 20 सान बाबेनलांनायनि उनावबो फन खालामना जेबो खौरां मोनैयाव नखरा गोबां जिंगायाव गोग्लैदों। बे समाव जाथायखौ लानानैनो नाग्रिजुलि आउटपस्टआव एफआइआर होदोंब्लाबो दासिम जेबो खौरां मोनाखै होनना फोरमायदों उदय बरमननि जोनोमगिरि बिफा बरिद बरमनआ। बेखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला 8453771425 नङाब्ला 7896135434 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। नमस्कार, मोर नाम श्री बैद्यराम बर्मन। मोर घर 3 नং डोंगरगाँव, जिला बाक्सा बिटिआर अखम, थाना तामुलपुर, पोस्ट ऑफिस बाङालीपारा। तारमाने मोर लरा जोआ एप्रिल माहर 23 तारिख शुक्रबारे घৰৰ পৰা ওলাই গৈছে ডিমাকুছি ডাম্পাৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত মানে যোৱা বুলি কৈ ওলাই গৈছে। তেতিয়া 3 দিনমান পিছত ল'ৰাটো ফোন মাৰিছিলে। ফোন মাৰাতে ক'লে যে মই শিৱসাগৰত আছোঁ, শিৱসাগৰত থকা বুলি কোৱাত তাৰপিছত 2 দিন পিছত আমি আৰু ফোন লগাই আজিলৈকে মানে মোবাইল সুইচ অফ হৈ আছে। সুইচ অফ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰতো বহুত মানে চিন্তা লাগি আছে। এতিয়া কি কৰিম, ল'ৰাটো কোনো আমি সন্ধান পোৱা নাই, মানে ইমান চেষ্টা কৰি আছোঁ তাই সন্ধান পোৱা নাই। কাকো মানে লগৰীয়াবিলাকক জনাই আছোঁ, তেওঁলোকেও নাজানে, কয় সুইচ অফ বুলি। অলপ চিন্তা লাগি আছে, সেইকাৰণে আমি আমাৰ প্ৰশাসন থানাত আমিও জনাইছোঁ, হেৰিত জনাইছোঁ। তাতেও এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো আৰু মোৰ যাতে ল'ৰা দয়ালু মহোদয়ে যে মোক মোৰ ল'ৰা ঘূৰাই আনি দিলে মই সেইটো কামনা কৰিলোঁ। আৰু লগততো তেনেকুৱা আমি নাজানো, যোৱাটো নাজানো, মাত্ৰ ড্ৰাইভাৰৰ লগত যাম বুলি কৈছে, গাড়ী আনবা যাব বোলে। কোন ড্ৰাইভাৰৰ লগত? সেইটোতো নামটো আমি সোধা নাই, নামটো সোধাও নাই আমি। সেইটোৱে মোৰ অলপ ভুল হৈছে। নামটো যদি সুধি ৰাখলো হয়, জানি ৰাখলো হয়, সেইটো সোধোৱা নাই। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।